in March ni somni pathum Sunday sang ni somni panga chibai le vekule Tuiah tlangwal at tlahlum Anthony Lalthlamuana kum somni pakwa bong kon south chu nimin ni somni pani thlathum sang ni somni panga tlai khan tlong lui sai ranga at tlahlum bong kon south atanga beng warna thudon tanin Anthony te hi tlonga hian an thian havin in chia dai turin an kala tlaidar thum vela che swal palin an chan theilawani ache chwala tanga reivak lava arwang lak chwani a Anthony arwang hi sarang YMA hola cholpuyani a chumi nuwa bong kon sauta lak ani don bong kon sauta tang hian anu omna churachanpur lamka manipur panpuitum ani a lamka a hian vui ani ang mi kutwara wanga nunna chan le kumtling lo pong swal tok mi sompali te hna nimin khan sang na domna chengnoi somli pakhat district court ta semchwa ani pi Helen Dongliani district and sessions judge Aizawl district le chairman Aizawl district legal services authority ni bok chuan mi poi khoina wanga hetianga hun man angai thin chu poi ati thu soin veina hetiang an sem hi sarkarin anta na thaturin hengthil hi atiani ti sherenga ansum le paidon hi chung kwa emo mi malemo andam khuchwale nunphung pa ngai an lo zole theinan tangkai taka man hi anti turle chu sarkar poina photani ti shereng turin afuya compensation sem na hun man ani nuwa atwar tu chung te hne na tangin thu soingai thakani Pilal Rochamiral te Chief Judicial Magistrate le Secretary Aizawl District Legal Services Authority ni bok chuan kalkhom zongzong te hne na lom thu soin an sum don te diklau taka man swal thei ani wangin an fim khur angai zia asoi tel bok Ruihlo dovin Aizawla branch YMA te natlang YMA in Ruihlo do na konga ma alak na kalzela engineer khan Aizawl Khopuya branch YMA te chuan an huam chung chewa Ruihlo do natlang run pui an nei branch engemaza chu jing kara tangin thok chhuakin zanlam thlenga thok turpo an oma natlanga hian branch then khat chuan Ruihlo thatlo zia tarlan na poster antara then khat chuan Ruihlo ngai te omkhom na mun antifaya Ruihlo ngai te counseling pe in Ruihlo engemazat an manbok branch then khat chuan tleirol ko khomin Ruihlo le HIV AIDS sungchang in zirtir na hun an mangbok Central YMA Shrai tu Nuaya Ruihlo do Paul Central Anti-Drug Squad CADS point natlang hi an villa branch engemazat in Ruihlo le in namnoi an man chuizui ngai te an nena hian an thlen nuala an ni hian an chuizui ngal bokang Aizawl Khopui chunga hian YMA branch zapakwa o meka branch then khat mithi le program nei laklo wanga natlang ve theilo an oma an ni po hian hunrem changa natlan an tum natlang pui hi YMA ro rel in khom sang ni somni pali khan Ruihlo do konga YMA in tun aya chakzokin malaro setia alo rel to bo zuina pakhat ni in Central YMA chuan natlang buat sei tu branch te chunga lom thu asoya an huam chung chewa natlang hi kalpui zel turin acha bok DGP thar kan nei don Mizoram in hun engemachen Director General of Police DGP tana mizo kan nei lo nuwa DGP tan mizo kan nei mai thei National Media Tarlan danin David Larin sanga IPS chu Mizoram DGP ni ngei turarin ani a Ministry of Home Affairs eroin official order achwa shiat alanilau AMGUT 1995 batch IPS David Larin sanga hi BSF IG ani thina MHA chuan hedatang hian ala chhuak to ani mokur fwal haklo inzirti ratul pakhatna Hausale retain kan ban phak vek hi apoimo a chu kan kaushan hian angai poimo ani in nei ne hi mi zongzong tan ani a arwa khai theitur angzong ngai twa hi Christian te ti amoi ani pahni na nu pachung chang dan chuan in nei na a in cheina thuwa hian in cheina pa ngai leilwa kai lo kaushan ho muwa moi tok man ni se acha chung kota na phuritling khop in cheina atan man lo sham turani ati a nu padan phek som panga pathumna inne in khom hi kaushan ten pathian kan biak hauna worship ani avangin kanin cheidan om dan po korpan lutuk lo ngong zaw lutuk lo le za om pa ngai takhi ain me hle ani palina in nei nia mo in cheina wanga ngetle ngetlo ani lo ti kan sha reng apoimo
pangana mo in seina abik takin kurfwal hau tak tak awanga mi ti ang ti theiloten biak in honga in nei thlin velawa in shiatna an nei pha thei ti shiata tha parukna in nei nia mani sumle pai mil lo khopa mitam takti dan entona mo kurfwal hole three tir hi ti lo the chale pasari na pathian biak in khoma kan hak thin anga zaom le moi nai to ka mo in sei mai hi ain me in atok le ani pariyat na in nei te ba ka in nei shat pui tura kal te po zaom takle moi to ka in chei hi in nei in khom nen ain me em ani mo kurfwal hak a hau tak pakhat na nikhat darkar tlem de chung chawatana paisa tam tak mo kurfwal atana kan khoral hi ngai to chiana chale patni na mo kurfwal ho man 3 man te asan le lain mizo ten puan ro pui puan chei moi tak tak kan nei te hi amoi viawani ti kan sha thar a chale pathumna kan ngei to chian lawa wangin in nei ni hlimna ni tur hi mo ten kurfwal hak ve kher tura kan nge wangin phurit kan in siam ni aloni reng thai palina in bel sui lo tura tana sum tam tak sen ral hi pumpel thai a chale pangana kan hun man nei te hi ram chang kang te angin mo kurfwal hak dul dul nan ain me lem lo parukna mo kurfwal puktak fwal tak mai ne na piak in le step vel han shu thi thil in me tak ani lem lewa a ha then khat po in ne in khom poi mo taka hian mitti kham khopa korbuai pui lai mu tur om fo mai mo kurfwal a in namzia culture mila in chei i warang u pakhatna mizo te hi nam pakhat kan ni a heng kan in nei ni te hi kan nam in chena pholan na hun rem chang thata kani patni na india ram state rang le khovel mun ranga cheng te hi namzia rang lo thaka in chei hi anwang viawin arin om in nei nia po nam in chei choilar hi nam tam takal phung ani zok pathumna mizo mei chia te in chena puan chei le adang moi tak tak kan nei te man tang kai na thata kani palina heng puan te hi aza puyom lovin namdang mua po chhuan om le a man lai tanga in nei ni tana thil in me ni chin hi in me tir zela trul hle pangana puan chei phei hi chu aro pui na moya mizo nam pho lang tulang sar tak ani renga kur ching nen a in me in azom tok hle ani parukna pile pute huna tanga tun thleng hian in nei nia moin in chei na tana man chin hi vongnung zel thei tu ni cheu itumang o pasari na sum sen tlem na ani bok moi zaom le nam choi san na hi von chat apoi mo hle mai pariat na tunla yin amoi na le zaom na sha a mo in thuam na ta na mizo puan ngei mang kan lo om tran le mek hi alom oma war deuh zelila adu om hle mai in nei na le in nei ni pakhat na lali swan angai poi mo em ti bible kan mu a kana khwa in nei na khan oi in antlak chama wangin tui oi ina achantira iswa khan in nei na angai poi mo zia le in nei te tlak chamna phuruk adu zia kan mu patni na pian ni thi ni ba ka mishing hun poi mo ber chu in nei ni hi ani ati thayang pathumna christian chung ko din na tura pathian ruatani palina mishang dai in Hmangaiha wanga lo piang ani pangana pathian ma in tiam na in khomani wangin in chena hi uluka thale parukna thinlung lam thil ani a pon lam lan dan hi apoi mo ber lem lo ti sha thar atha pasari na in nei na hi chung ko bulchan na ani a in nei na hau taka wanga sumle pai basa a chung ko bulchan hi anu zela phurit ani thei pariat na mo kan lom hi in nei nia tan chau ani lo sai ming liana sai lo Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Anram Intelligence Agency Shin Bet Houtu Ronen Bar chu October ni sari sang ni somni pathuma Hamasin Israel an beina thleng kai noya atna a hlo chama puin aban Prime Minister Netanyahu an Hamas te poi khoina thlen nuwa Ronen Bar hi aring zo to lo ti soin atna tanga ban tura rotna siam chu Israel cabinet chuan ningani khan pomin nimin khan bar hi ban anitani athak tu tur hi April ni som Hmangaiha ruat feltum ani bar hi sarkar masa khan kumsang ni somni pakhat October shin bet ho tu tan ruatani a kum khatram alanei Hamas te beina an to ma po khan Prime Minister Netanyahu ne na anin kar hi a thale tuklo ni soi alo ni to a
kumin march nilia Hamas sipoi khoina thlen chung changa shin bet report ti chwa ani nuwa an boruak athalo zwalani bar hian Hamas beina anlo dan lo avangin mo phurna la in atam top ma abana tum thu po alo soi thoi to bok heti lai hian eptu party te chuan bar bana ni chu nataka soi selin lung oilo na anlan tira prime minister chu anram democracy din mun ti der thonga anpua ninga ni zana bar chungcha ngai twana cabinet meeting nei lain eptu te hi meeting an nei na parliament kota le Netanyahu chen in kota anpung khomani Israel hian Gaza Stripa Hamas ne na inka hai an puan thokhan na azo nuwa tholeni changkhan Hamas mun te bein beipui athak chunzom le toni Prime Minister Netanyahu chuan beipui an thak chu Hamas mission mek mi somnga pariat lom te chwa ani theina tura annor na ani thu asoi Kamala Harris Democrats Vice President candidate Tim Walz versus Kane Ricky Elkolni WWE legend The Big Red Machine tia kan shiat Kane chuan Kamala Harris in Vice President atana candidate ta aman Tim Walz chu wrestling ring a in fair puya achau Tim Walz hi chongthada ve tak pati thor chi ani a tuna hian Minnesota governor ni in Democrat sapo liberal room root LGBTQ chanru takmai ani a tunai kan podcast sa Tim Walz hian Donald Trump supporters te chu enga ma angai lo thule an vai deuh tho chuan a sop vek an mong a pet sak vek thei arin thu a soi chhuaka Trump supporter te ain atlan chak jok ti soin WWE ring chunga in swal atrulani poin a shelo thulam hoi zongin atong chhuakani hetia Trump pachan tu te ne so taka soi chung chang hi Donald Trump pa po shil ani a Trump pa chuan Tim Walz chu loser ti ina kawani Donald Trump le a supporter te ngam deuh taka run soi tu Tim Walz thu soi chu Trump pachan tu WWE legend parau thap zet fit sari chuanga sang palian tak pound za thum chuanga rit keina chuan alo sheve a Tim Walz chu arun chaulet ve ta ani kein chuan ti hian arun changa fiam thulovin governor Tim Walz kan ka a kan poisa e handa do nang miang charity wrestling match ani se kan chanpui du organization te ve 50-50 a kan chanpui theina turin kan han ti do nem niang abul chan nan chumi tan chuan dollar sing khat ka thong nga le enge ingai dan ron soi ve ro le ti in Tim Walz chu kein hian aron chauta ani Tim Walz le kein hi tek tima an in be ani vai chuan keina kianga The Undertaker amin tak chu Mark Calloway ading ngei dona rin ani ngala The Undertaker hi Trump supporter ru takle keina chian cha WWE po Brothers of Destruction ti a shadun anlo ni to chin hetila hian Tim Walz salam tang ni ngei tura rin chu Batista ani a Dave Batista hi Trump ho tu le Harris si supporter ru takani a Kein ming tak hi Glenn Jacob ni in Knox County Republican Mayor ani mekani ole Tim Walz hian kein chauna hi ronchang le tin an pani hian wrestling a in be tak tak ta se yen chak vm tunge chak zo ka irin le tin tek team hian ti jok ta se tulam nge chak jok tura i poisa ibet ngamang le Trumpan US Education Department ti top na tur thupek ziak US President Donald Trump chuan nga ni khan Federal Department of Education ti top na tur thupek ziak ta a Congress ina pompui vele angai dona mase an pompui lawani point Trump hian fan le staff rek theina thunai na aneyani Federal Education Department hi kumsang khazoka somsari pakwa siamani a zirna konga thunai na chu state te kota ni lavin sarkar lai pui thunai na noya da ani President Trump hian White House sa issue mathopek siam thara aminga ziatnan lai hian school zir lai engi maza tanom ve ni Federal Department of Education chu atop to don arang theng berati ani ang hei hian thil tha engma min thlen lo ti in zirna chu an mun tur dik tak state te kuta da let ani le don ani ati thupek ti chwa hian Education Secretary Linda McMahon chu Department of Education ti tom na tura atul anga malangal tur shiat tir ani ngal bok Trump hian US President in thlan nei dona a campaign awla a Department of Education ti top hi alotel to a hei hi sum tam tak hum na tur ani ba ka US educational standards ti masona turin achulani atia
US chuan zirna lama Europe le China an phalo hle ti asoi India mi pathum ruihlo tol ruk wangin thiturin an chung thurel Indonesia a India khwale tui pathum Singapore long manga ruihlo tol ruk na wanga mante chu hunrei tak chung an chung thu ngai twani hnu a nimin zir top ni khan thiturin an chung thurel ani heng mi pathum te hi ni kum July sang ni somni pali thla tang khan Indonesia shen ni to in Legend Aquarius cargo longa tangin ruihlo crystal met kg za paruk man sakan ni thitura an chung thurel sakte hi Raju Muthu Kumaran kumsomthum pariat Selva Dhurai Dinakaran kumsomthum palile Govinda Shami Vimal Kandan kumsomli pangate ni in anwa hian Tamil Nadu mi le sa anni a anri hlo tol ruk hi Pongkar Water Karimun district ka Indonesia thunei tu ten manin anchung thurel tur hian chen sui anni ngal bokani heng mi pathum mante thona long captain chu March ni sompali khan thu Sofia turin korta kau ani a hemi tum hian amuna inlan lovin zoom mangin ainlan ta zo kani defense team lam chuan heng mi mante hi an thu buaya hian thiam lo na an nei lo ti chiang turin long captain in puana chu apoimo thu an soya defense team lam chuan heti za ta tam rui hlo lunga phur tur hian captain shat puina lovin engma phur ani ngai lo ni in an soi thung thu boy ngai twana hian prosecutor lam chuan Indonesia danin aphut angin rihlo tol tu te hi shem theina number thitura an chung thu rel chu an du dana ni thu an soya heng mi pathum te IO hian India lawyer John Paul chu India law firm South Asia Alex Legal Services SAL nen an thok duna Paul hi Tamil Nadu mi le sa tho ani Paul chuan kan tumber chu thiam lo na an nei lo ti chiang takalan kirle an thu boy te in min lo na tarlan ani atia an thu boy chin fel na konga malakna ti chak thei turin defense lam hian thu shetu tan Indonesian Navy officer chol tole international maritime law expert ni bok Suleiman B Pomto chu an tho pui ni nan tarlang defense lam lawyer yan aprido chuan hetil thlenga mo phurtu tak chu abik bo to arin tho soya nikum sang ni somni pali July ni som pasari khan Indonesian National Narcotic Agency Chief Martinez Hukom chuan thuthar lakhom tu te komin heng mi man pathum te hi rui hlo nei tu le hlo neya phur tu an ni thu alo soi to ani trial hi nei mek zel ni in April ni som panga khian thutluk na kim changpuan man be se ani bok Meitei Polin Jiribama Lalthlamuana supply MLA pu Manipura Meitei Community Organization Shiatlo tak pakhat chuan Manipur Jiribam District Legislator laka thuwai siamin MLA hian namle nam in karabwai na chhuak meka mimal in nam noite ne na Lalthlamuana pe ni in ansoi MLA chuan hengan puna hi ala chang let lo Jiribama Meitei Pol zingami Jeri apun ba lup chuan March ni somni khan thu chwa siamin MLA hian helai biala thorum thona thleng te athlop te soya MLA hian meeting tam tak buat sayin sumpanga tanpuina indona man rwa le akai noi mangin poi khoi tu te atran puya mase muslim te chuan mai te tinen in rem taka andwa wangin arwa man na chu a hlo chamta ni ti in anpol chuan antar langani RSS chief Havin Manipur din mun soi hodon Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS Chief Mohan Bhagwat chuan March ni somni pakhat khan sang thutluk na siam tu sang ber Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha ABPS meeting chu ahonga ni thum ang meeting a hian Manipur din hun chungchang soi ho ani dona ramchunga north south divide siam tumna po soi ho tum ani bok RSS Joint Secretary CR Mukunda chuan tunlaya thil thlenglian thamle ngai ven hlo tak tak soi ho ani tur thu soin he meeting a hian RSS nena inzom pol somthum pahni zinga an ho tu te an tel don ani USA UK etc tanga Mizoram zin du tan online in Mizoram lu phalna alak theita Foreigners Regional Registration Office portala abikalu phalna lak theiani Ministry of Home Affairs chuan ven Hmangaiha big state ta ramdang mi telu chungchanga ve in somni panni thlathum sangni somni panga khan Mizoram le state dang panni te video conference mangin soi hona an ne ni
Myanmar ram rin nai state Pathum Manipur Mizoram le Nagaland chu kumsom palizet ram dang mi lu khwakhir na phel ani to nuwa tun naya khwakhir na kalpui le turati ani ta ka wangin heng state Pathum ronzin du ram dang mi te chuan I Foreigners Regional Registration Office portala abi kalu phalna restricted area permit RAP le protected area permit PAP te chu online na deal turani thu an soi tunma in Mizorama chuan ram dang mi ten abik taka phalna an nei lo boy pui sakturin Home Department SP CID Special Branch le District SP te chu ruat ani thina tuna hetianga khwakhir ani le don ta ka po hian angai ang boka boy pui tu ngai te man le phot ani tur thu Home Department how to te chuan an soyani Karkalta tholeni khan MHA hian Manipur Mizoram le Nagaland Chief Secretary ne na lekha thonin an state ta ramdang mi te an lu donin RAP le PAP an nei angai le don ti asha tira kumsak ni soma changa hli ri he khwa kherna toy thar le ani chan hi ramdang mi ten heng state ta ti hian boina an cho chwa hlo thon wang ni in an soi PAP le RAP nei masak tura ti na hi Foreigners Protected Areas Order 1958 manga kin ko turani a tuna khwakhirna thazalen hi December sangni somni pasari thleng ani chungin sarkar lai pui chuan aron thar thole ta thutani Friday khan USA changa Mizoram ronzin tum Reverend Van Lalding ate chung member pali chu Delhi airport ta anlo thlenga India rama lu phalna visa le passport nei ma se Mizoram lu phalna an nei lawa wangin thon kiran ni RAP and PAP ti filma chu Delhi thleng chau kakal don ti phota E Foreigners Regional Registration Office portal atanga permit deal nuwa aizol in Lalthlamuana chau don ani a Mizoram rontlo turte hi pastor le kaushan rongbol tu te po inni theye Christian biakina thusoina hun kamang don ti in Hindu pachal airport duty ne na soimi alo turani e champhai le sia halama kalin ri di le phong puitlang kankal don bok ti lo achabok golbanin adel palawangin boral Bradley Lalthlamuana kumkwa son of Nikki mal somdong liana chu anin khelna golban tlu in adela wangin aboral Zalen thu dondanin chinga veng thlang Presbyterian Kaushan no pangchu nu in khom ten nimin chuma atang khan electric veng hola sports an neya heta hian Bradley hi futsal an khelna goalkeeper ani Bradley hi futsal an khelna goal ban tluina del pala rang takin civil hospital aizol panpui ngal lima se damdoi in thlenpui ani nimin chuma dar somli achanvia khan aboral to ani arwang hi ni zana tleiwar pui ani a vuindar som pania vui ani ang Sunna nimin ni somni pani thlathum sangni somni panga engineer electric veng indoor stadium ma chinga veng thlang Presbyterian Kaushan no pangte sport na wandwa thak takin no pang Bradley Lalthlamuana kumkwa son of Nikki ma somdong liana chu futsal an khelai che swalin civil hospital an panpui nuina borala Mizoram Football Association chuan luchun chungte he wandwaina an toa hian atorpuin poi atitak zeta Pathian ompuina le Lalthlamuana changse ti hi kan chongchaina ani Lalthlamuangin cholang che Brady issued by Information and Publicity Committee MFA Sarkar tinin ti an nei vek kumza chuang fe anom nuwa Assam Rifles chuan aizol khapui laili taka an mun ba ka an mun dang te po an lo chwa san filta a engine ni sompanga thlathum sang ni somni panga khan Union Home Minister pu Amit Shah omlain aizola Assam Rifles chuan Mizoram Sarkar ne na anom na mun chu an hlan filta ani Assam Rifles in an chwa san hun le Sarkar lai puya BJP Sarkar le Mizorama ZPM Sarkar lai ai nang chu an tan ming thatlak theina ani a har satna sang kal tlanga an Sarkar lai in hlan fil alo ni ta chu an van nei na ni a hemi ta na an lo thona te sha reng tla kani chuti lai chuan na thokber tua in soile in ngai te chu a om theya Mase Sarkar to tile tuna ZPM Sarkar chuan ti an nei chewani ti chu a shetu mi pui an ni MNF pei chuan za somkwa lai an tia an soi ani Aizola Assam Rifles mun chu First Assam Rifles Battalion Headquarters train ani a kumza chuang lai anom nge a Mizoram YMA le boy no thlengin in fiam na lam abikin football le hockey a chuan First Assam Rifles chu Mizo te ne thailo anlo ni hial thin ani
Assam Rifles zinga gur khali bang thin khate chuan an mun puila mual hnaya in mun te po an nei nge hlomani hun local zela he hmuna Assam Rifles somte chu kumni atlin zela Assam Rifles battalion sang te an in chok ta a tunma chuan ngai mo emo nokti ne emo aum lem lo ni na langa ma se mizo te mason zela Mizoram khopui lai li takmaya Assam Rifles chu ngai mo na alo ta a kumsa khazakwa somria paruk India le MNF in rem na zia zo nu loka Prime Minister Rajiv Gandhi an Mizoram aron tlo in aizola benarlian puin football khel mual min pela world class football kan piang che ti te lo tarani a Prime Minister chuan Assam Rifles te aizol khopui atanga an chhuwa tur thu hi atiam ta ani Mizoram chu state alo ni a state ta MNF sarkar masak berla yin lamwal bula buaina aumta a Assam Rifles chuan civil mi tam tak an kap hluma chuta tang chuan Chief Minister Pulal Denga chuan aizola tanga Assam Rifles son chhuana turin anorta a ti chuan MNF sarkar la yin zau khut sanga an chhuana tur thuthlung ziak anita ani anua Congress an lo sarkar le a Assam Rifles chuan an chhuana tur zau khut sang chu an du le talawa Congress sarkar chuan mun tang azon puya an du lo zela atopa zau khusanga anum du lo chuan Mizoram atanga chhuak mai turin adita ani ti chuan zau khusang chu an pum le ta a an chhuana turin zau khusang chu buat sei anita ni sarkar lai pui chuan sum tumin zau khusang Assam Rifles chhuana tur mun buat sei anita a hun adu rei hle a kumsang ni som pariat kha chuan engkim peifel ani a Assam Rifles train khate chu anin son nuala kumsang ni som pakwa tira Assam Rifles mun puila matangin zo khosanga chhuak turati anni a chumi thupe ka wang chuan Chief Minister Puzoram thanga chuan aizola chapchar kut lomna Assam Rifles an chhuwa to tur apuanga mase she tak chunga chhuak tur ania wangin chuan lam sang an siam le ta a ZPM an lo sarkara Assam Rifles chu chhuak turin Chief Minister chuan anor le a mase an la chhuak du mai lawa in rem to na te neu an neya sarkar lai puya Home Minister Amit Shah puina nen ZPM sarkar kum khat nuwa an lo chhuak velta ani achunga mi hi atoi the anga hun kal tua Assam Rifles chhuwa na malak to na te ani a heta tang hian Mizorama sarkar to te chuan ti an nei chewa tuna Central BJP le Mizorama ZPM sarkar la yin apmor an bok ta ani hetia an lo chhuak velta hi thilom om takani a chu vangin ke tilavin sarkar le mi pui than lak na pathianin mal asom ta ani ber mai sarkar to tele sarkar mek chuan an thok vekani ole khati zong kha tunchumata na kan puan theite chuni le report mai chela ngai thatu te in chunga kan lom thin hle mai